pada ningguri, pada ditinggal dikit. Disambung apa keluarga besan di sawang wadon lan wadon si penganten malah si penganten Mas Aris manis mesem Mas Aris Karnokiati somai gawe pasangan numpake beca warsa di bumi Mama Oni sing hormati sing ditembang Imai Paisal Mama Paisal sing paling paling sayang Mimi Paisal Eman katon emani Mama Paisal ya iya dengan kudu sing eman yen sayang katon sayangi sayang katon sayangi Mama Hajiani sing ditembangi ampun Mama Hajiani Soti sing paling paling eman paling kurang yen nyetan balikin ulun Mama Haji Suryani ampun Kang Oni terus Saidang pengen kelakon orang ketinggalan karo Mama Haji Andini sareng Mama Haji Budi Gede Mama Haji Andi sing paling eman paling sayang sing ditembangi Mama Warsadi sareng Mimi Erni Mimi Erni sing paling minangkane majikan wadon Mimi Erni Kakamajaya Kakamajaya Kamarati Pribasani malah pribasane Mimi Erni sing paling eman Mimi Erni sing paling sayang paling eman paling sayang sesampune Mimi Erni matur kesuwun Amai Aldi sareng Mimi Aldi Mimi Erni sing paling eman paling sayang yen sayang katon sayange Mamai Paisal Mamai Paisal Mamai Paisal sing paling paling eman paling sayang Mame Paisal karang sinom gudange areng udang armi diukur mah pada dawani obat kanggo pengantin nang suari nang aris sing paling ganteng paling ganteng si paling eman Kang orang Aris ketinggalan karo kanang aris iya mi nang aris sotin sing paling iman paling eman orang ketinggalan karo Mamai Paisal si paling goral Mame Paisal Mimi Erni sing paling iman Mimi Haji Karti Gede Mimi Haja Karti Mami Haja Geding
Yati sing paling eman. Nok Yati sing paling eman. Matur kesuwun